tum pe theke du ni da ja ko ma kali madi long le helan na mi tum han je number pon ite number pon kali madi itu panan beguna kita ni krek ko na panan begune kali madi ni tum aru anda belu dia la hang problem awe hang problem awe nale tum han ni krek ko na bisinang begune cholo gadi lapen nang ring ireng na ijai dan nagar de cep na tum hai he sini lo hai he athe mai tum kacong hu pele tum jel ke dam nangi kali kali ba ile tum long le thela teso isu atum ban kamat tha hala pensil tum kache song di lasina tum phan churolo lapen ile tum labang so kache song tum chunwek ji athe ma ili tum labang so kache song yong si chunche pulo tangte lake phere meme yang theklo lasi labang so kache song ili tum ke dam tang apo ta kichun tang lelum theklong lo gadi solar project aphan Tuliram Ronghang lapen Dr. Himanto Biswa Sharma tu ciri suri krener kep along le ke ponja phan bori ponlo kali magarang di sidai tum APSLC ka duk kowe tum thurpak penche song amat suri koro free asuri loksi kala bangso tangkai tum paciru ju coba gade ini tum hala ninge ka paciru the pini tum hydel power storage lapen non la CBG ke lake lamso lamu coba gade lasi enele Tuliram Ronghang la so project ke wani pugichon ker kali non assembly election aphan tangka sikai sidari deng awdalo kale badi kalo tangka sikai sidari deng awdalo do ana we ana tangka ta alini kalang lang mas joining a program no paik derdo kale badi lasi non ke la so project ke ili tum assembly election long tangka ke war je phan ini tum lasi laso project tum kham ke wek nahi lapen ini tum phan ake mesen a project kali laki laladi lasi lason thak thak si ini tum ladak Fuluni revenue circle long dak tame ladak limestone siliminite limestone company atu chupi langso long aron re ha chipit langso long kalata aron re penon furbon ye phan te claim lasinon dak Fuluni ratum tame nang lituma memorandum CBG aphan lapen hydro power storage aphan lapen la chupi langso chipit langso siliminite limestone company laso memorandum ta pakthom yang itu men pen pakthom litum summit project pini pen ke lake denglong lelo claim long lelo poke dak Fuluni benta kisong konku joi gade la pini li aporan ponwelo nang itum kaduk beta adak kela ko lapen lucin langso ke kilometer ingko ke dam ke bang kali magalang di hello we kelas ini tum ta chini nang tum ta lak huiji nang tum ta dam da prang ni sida dam dia prang ili tum asar kan lam siar ni pon paminang la lapen ili tum ka chesong je sayang non ke bang kami ing tonang ni ni tum ke na ing ton delu joku gade omane ake ing kharja banduma ave ma ame jong si ke harja ko da long so jabra so kan hang long na joibo CBG dengannya hydro power project dengannya CBG dengannya hydro power project dengannya
Nang nanging dolang kai mene nang doma awal lo kame nang humri lo halo so tame nili tum nang duman lamcha kange nang pite kang lo je labangso akache song bange tum step by step bange je song konang halo so tame nili tum bange nang duman lamcha kang pite kang lo lasi apa kan bange tum kiese ben jo kali kal dia ora to ante lage je don nang ne bange nili pe puli lasi itu bange pilo bukan nang ora kang pilo amira tunda pulo penal speaker tunda pulo je non karbia khe kisu ngapor bangke dak non ke chari konbom BJP government tu bangke itum akhe pabir na kusi elong isiben isi a company tu man long le ke dai phana se claim bom la tu mai non bangke aphe na kupilo na pulo dang de non ke la tu long ke choi pan tangka maha betalo mobe da ninje lo ke dak itum long council lo na ke le tangka do anda la tum chopang lim la do ahem jalim jikin la lo kapre claim la lo la tu tangka koros dulu kage ada itu jauh kalau teman bil di beda kemana sakuri kan rumah kita bangun kita kalau dah do itu lasi non make laso along lelong bage mopen na pulo itu naso pan storage project ki bi bage lake bhari alang se teng lage dem ke bonai podan lage itu thek lo dem ko bonai konane asab so 2-3 बिघा long si huchoji teng choji pula pokali asuri lada kalong le pelage lasai itu yang tidak mengerti batay si lomne itu jelong itu lagi ada kan itu jubir ko mati itu sen clear di bidangku tapi orang itu जैसे affected area tuan utame ini sibet situ nahi itu mangge non mangge nili theklo ani silam social media wa inut bahini tu tangka phana joine himba kache khoi la boson la do asi la son mangge tu mangge claim de dane ji anu tinda isibera ja timna ko adaptive lo pulo tangde itum ke hai aja ko ke hai ki chunji ta dolo moi pen itum bikroman se kai dan example lang pelo ke sola project alam same bojano ke bi butame pilo daga ratum che don nun de dane ji pini hala bube na loan da sanction na me cancel de lo kwani akro tangde pini itum jong si ning isi ben jesong piti pulotanda lake itum dame chun polata chun pomane longle dak pilo dem nang biji pubake dake unelo lage athema affected area tum jong si ning isi dolo pulga lage comment tu deta che don unelo lage lapen na government unda thangna na affected lo lati nili chuni ri pubange itum ka jesong bange la nang nelo pini la puchot boy tum sabi nang nelo non ge dak itum dhorom party lam chi pupe pendency banglo je kar ge khai tu reng nang ji pojone si anutin dame bang Kasi nasolong itu manutin name ningi si dopen kibang jila por tane itu longle pelang cere kon ji bangke klempom dambong nampo Tapi itu pekong lo mopen tapi patu ni jong tame longle pelang kace sola joine pen itu ma tongja po pan tame kilo itu man ini thangkar bi tumsi bang jel ke patha pa dolo kasi lahayu ke komalo lage itu pekong da lage ke non ke japon bom BJP सरकार lage malo tulira no hangsi lahai ta ke claim lage lasi lahayu da alang li pasi tumage non lage chini na ko pangthek na ko alang li si ke autu lo pange tumne pangthek na ko lasi lason longle pelang na ke to dorbo ma tumage ini tumage din ko pek nang le
Karbi kai pandangan pagi di pandang jengkol penang dulu. Itu kageda mobile dipilo itu jasa dana ninja mati. Dak ke hai ke kapilo bengali kai tu do biari kai tu si kai. Kalme kala alang ni ke apa mana ninja bom. Aho alang lo ke kok dah lo kata. Nasi nahayu kala tu panang tu. Sini karbi itu ke panang ke kelam lo pulatan de. Komane karbi itu hanasi itu nakela ne tu dah doji. Tapi lah sombong lo pulatan de itu mau ke kanilo moki wangi lawe dalam itu ke izin kong sebeda pola bangke. Tapi kaget apa ni ninja bolti karbi itu ke kace song ta dorong parti cepat terong di boti munira tu cirinti tu nama dia di situ. Dalam bangkali dia lagi itu bangkai song cali tu lagi itu kace song dame bangkai dah tu tegong lobo bangkai parong kai tu pura me asal ni kai tu pura bengali tu makai tu babang korane nagami kai tu pura bangkai kace song pura tangde bangkai asuri almu ke dodo itu tegong makai mobile longai Facebook dan social media news tu tegong cuai tame norani siajo moran to match song na SPS nang buda bangai asuri meteng dom che jeng pot tai tum karbi tum ke lang tum se om nai ti la so along ta hendo joy tum da pilo ki pudum to tum do la he bangai te song kar da tum ho ki lang tum ta kang nek tum choi tum do la ki ninja tum ta tum do la ka so sa tum ta tum do la la so si dom na ti tapi itu mangai non na ke ninja po na le la ke itu la so ka te song ke bopen samilang so lo bopen la da tum binhum selawa le chilang so lo ta le la so project ke wani bangai tu totality reject nang bola bangai itu kate song bangai PGV nang bola reject je tik bangai itu me kate song me continue pada napo tapi pini busame dak itu kadu ka wepen isia memorandum ki tik ta dola moan la bangai itu kadu ka wepen pidana tapi nili busame lamte ninja ela itu apoda dola posi nang tunda kancir kelanga kelangi la pusonda lo itu lo alhi sar po tunda dola lam phan texer tu nasi tum kelangi na po dame la puson kate song out lam long chetong boma nasi nili lapte lam na tiri poni chelo kardong Kalau pasal nak dia si kalau pasal nak orang jalan jalan kansanya ini tu malam kasih sama malam kasih dan saya apa putra lam saya juga putra na प्रणब दले আজি আমাৰ এই আন্দোলনত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ এই আন্দোলনত এটা দুটা শব্দ বা স্পিচ দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ बहुत कथा शुनिसे कथा किता बुझी पाइसे बाइदेउहत बुझी पाइसे भागर लागिसे नेকি নাই লগা না ভোক লাগিছে খানাটো লৈ আহিব লাগে মানে আৰামত আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা বহি মাৰো যাম বুলি ভাবিছে ন আজি আন্দোলন তেনেকে নহব এই শক্তিটোক খেদিব হলে আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহৰ নীতি কি হয় পাহাৰত গলে একদিনৰ কাৰণে নহয় আমি কেইবাদিনৰ কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাও নে নাই ৰেডি হৈ যাও তো আমি তেনেকে ৰেডি হৈ উলাই আহিব লাগিব আমি ৰেডি নহলে কিন্তু আনে আমাৰ জায়গা লৈ লব আপোনালোকৰ ইয়াৰ আখে পাখে মই শুনিছো আৰএছএছ বোলা সংগঠনৰ ঘাটি আছে কৰবাৰ বিদেশী সংগঠনৰ ঘাটি আছে সিহঁতি তো সেই ইউপি বিহাৰৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত সিহঁতি বসবাস কৰি ললে কি লৈ আহিলে সিহঁতি আমি যুজখন কিন্তু অলপ শক্তিশালী কৰিব লাগিব সবে পাৰিব নাই এতিয়া আমি নিজৰ মাজলে চাব লাগিব কাৰ্বি মানুহে আমাৰ মাটিলে চাব লাগিব আমাৰ পাহাৰলে চাব লাগিব আমাৰ নদীলে চাব লাগিব কাৰণ সব লৈ লোৱাৰ পাছত এতিয়া হে সিহঁতি আমাৰ ঘৰ কিটা মানে নদী পাহাৰ জংঘল তাত সিহঁতি নজৰ দিছে আৰু তাৰ মানে সিহঁতি আমাক আমাৰ হেক থকা ঘৰটো সিহঁতি আমাৰ পৰা লৈ যাব বিচাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু হাজু হ'ব কাৰণে এনেকে আহি আকৌ আৰামত ঘূৰি যাম বুলি ভাবিলে নহব বুজিছেন নাই তো আমি ৰেডি হওঁ এতিয়া আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে যুঁজ আহি আছে গাঁৱে গাঁৱে ৰেডি হ'ব লাগিব আমি সবেই
6 মাহ 5 মাহৰ কাৰণে ওলাই আহিম, ল'ৰা ছোৱালী চব লৈ ৰেডি হৈ আহিম। যি পৰ্যন্ত আমি বিজেপি আৰু বিজেপিৰ দালাল কেইটাক কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা খেদি নপঠাও, সেই পৰ্যন্ত আমি যুঁজিম নে? তাৰ কাৰণে আমি ৰেডি হ'ব লাগিব। সিহঁতি বহুত ডেঞ্জাৰ আছে। সিহঁতি আহি প্ৰথমত ইমানকণ মাটিত ক'ব যে আমি ইয়াত থাকিম, ঘৰটো বনাম। তাৰপিছত লাহে লাহে দেখিবি কাৰ্বি মানুহৰ সংস্কৃতি নাইকিয়া কৰিব, মাটি নাইকিয়া কৰিব, আমাৰ চব জাতি মাটি ভেটি যিটো কথা কয় সেইকেইটা চব সিহঁতি তলৰ পৰা লৈ গুচি যাব। আৰু এইটোৱে হ'ল RSSৰ নীতি। আৰু RSSৰ শক্তিৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিছোঁ, পুঁজিবাদী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছোঁ। এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আহিছে, যিকেইটা কোম্পানীৰ নাম আমি আগত কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ। ৰিলায়েন্সে প্ৰথমত কি ক'লে যে ফ্ৰীত মোবাইল ল, ডেটা ল, আমাৰ চবকে পুৰা নিচা দি দিলে। এতিয়া মোবাইল নহ'লে আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা একদিনো থাকিব নোৱাৰে। পাৰিব নেকি? হা, ঘৰত কাজিয়া হৈ যাব একদম, নহয়? গৰু ছাগলী বিক্ৰী কৰি হ'লেও ৰিচাৰ্জটো লাগিব, কিন্তু লাগিবনে? বেয়া কথা নহয় বাৰু সেইটো। মই গৰু ছাগলী বিক্ৰী নকৰিবি, কিন্তু মোবাইলটো যদি ৰাইট ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আজি আমি এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত আছোঁ, কওঁ নেপালত এটা আন্দোলন হৈ আছে এতিয়া। আৰু এই যিটো শ্ৰেণী যে আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, সিহঁতি আজি 2-3 দিনত আন্দোলন কৰি আজি সিহঁতৰ দেশৰ চৰকাৰ গিৰাই দিলে। নেপালত বহু ল'ৰা ছোৱালী মাৰা গৈছে। আমি মৰা যোৱাটো নিবিচাৰোঁ, কিন্তু যেতিয়া চৰকাৰৰ দমন বেছি হয় তেতিয়া এনেকুৱা আন্দোলন কৰিবলৈ ৰাইজ বাধ্য হয়। এই মোবাইলত থকা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলে। সিহঁতৰ কি কৰিলে, প্ৰথমত চৰকাৰেতো তাত নেপালত আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ খাবলৈ নাই, চাকৰি নাই, পঢ়িবলৈ জেগা নাই, তাতো নেপালতো বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে গোটেই ল'ৰা ছোৱালী ইয়াং জেনেৰেশ্যনটোৱে ক'লে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহে কাঠমাণ্ডু ঘেৰাও কৰিলে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী শ্বহীদ হ'ল। আজি তাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দেশ এৰি পলালে। আৰু এইটো এটা ইতিহাসৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা মুহূৰ্ত হয়। আৰু আমাৰ কেৱল মাত্ৰ নেপাল নহয়, গোটেই আমি যিটো প্ৰদেশত থাকোঁ চাউথ এছিয়া, তাত এটা কিন্তু বৰ বেয়া ধৰণৰ ব্যাধিয়ে মানুহক লম্বিছে। মানুহ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে। প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল শ্ৰীলংকা। তাত মানুহে পৰা নাছিল, কাৰণ বস্তুৰ দাম ইমান বাঢ়ি গ'ল, খাবলৈ পাবলৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে। আমাৰো অৱস্থা বৰ বেছি ভাল নহয়, হয় নেকি? আজি আমি মিঠাতেল 1 লিটাৰ কিনিবৰ কাৰণে আমি 1 মাহৰ পইচা কালেক্ট কৰিব লাগিব। মোক এটা পৰিয়াল কৈ দিয়কচোন, ইয়াত সাতজাঙক যোনে গৈ পেলাই 1 লিটাৰ মিঠাতেল বটল একেবাৰে কিনি আনিব পাৰে নেকি? মই নোৱাৰো। 1 লিটাৰৰ মিঠাতেল বটল কিনিব নোৱাৰো, কাৰণ 200তকৈ বেছি দাম। কাৰণ আমি মিলাব লাগিব 20 টকাৰ বা 50 টকাৰ মিঠাতেল, 50 টকাৰ আলু, 50 টকাৰ দালি। সেই একেই অৱস্থা শ্ৰীলংকাত হোৱাৰ কাৰণে মানুহে আহি তাৰ প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চব ঘেৰাও কৰি তাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰৰ, সিহঁতৰ দেশৰ গোটেই চৰকাৰ সলাই দিলে। তাৰ ঠিক পিছতে আহি গ'ল বাংলাদেশত, যেতিয়া তাত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ নামত সিহঁতি খেলি মেলি কৰিব ল'লে। যে তাত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ নামত সিহঁতি যিখিনি মানুহে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব লাগে, দুখীয়া মানুহৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো কাটি। ৰিজাৰ্ভেশ্যন মানে কি বুজি পাই নাই? ST হিলছ, ST প্লেইনছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। তাৰ কাৰণে আমাৰ 2-এটা ল'ৰা ছোৱালী ডক্টৰ হয়, ইঞ্জিনিয়াৰ হয়, আমাৰ পঢ়া শুনা কৰিব পাৰোঁ, কিয়নো আমাৰ বেলেগ সুবিধা নাই। আৰু আমাৰ মানুহকেইটা আগবাঢ়িব পাৰোঁ। চাকৰি হ'লে আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগিব, কিন্তু এই দেশত এতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাইকিয়া কৰি দিছে। কেনেকে? ৰিলায়েন্স হ'ল প্ৰাইভেট কোম্পানী, তাত ক'ৰ পৰা চাকৰি আপোনালোকে পাব? ৰিলায়েন্সৰ লগততো নাথাকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন। তো তুলিৰাম ৰংহাঙে কি চাকৰি দিয়াৰ কথা কৈছে ইয়াত? কি চাকৰি দিব আমাক? ঘাঁহ ৰুবৰ কাৰণে। মই কৈয়ে থাকোঁ, এতিয়া বাগান বনাব, বাগান কৰিবৰ কাৰণে। পাম্প ষ্ট'ৰেজটো কিহৰ হয়? গ্ৰীণকো কোম্পানী, আদানীৰ শ্বেয়াৰ আছে গ্ৰীণকো, সেইটো প্ৰাইভেট কোম্পানী, চৰকাৰী অনুষ্ঠান নহয়। তাত ক'ৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব? কি চাকৰি পাব? একোৱে নাই। ৰিজাৰ্ভেশ্যন দূৰৰে কথা, 6 শেডিউল যি আইনত কৈছে যে আপোনালোকৰ মাটি বাৰী ল'ব নোৱাৰে, সেই আইনটোকেই ধ্বংস কৰি দিছে। ইয়াৰ পাছত কি থাকিলে? আৰু পাম্প ষ্ট'ৰেজ মানে কি বস্তু? এইটো হাইড্ৰডেমৰ এৰিয়াৰ যোনে যুঁজ কৰিব আহিছে চবক বুজাব। পাম্প ষ্ট'ৰেজ মানে আগত এটা আমি শুনো যে ডেম বনালে এটা ষ্ট'ৰেজ থাকে, যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে চাগে লোৱাৰ কপিলি আৰু নিপকোৰ যি ডেম আছে, এটা বনালে বহুত মাটি হেৰি হৈ যায়।
তাৰপিছত ধনী মানুহকেইটাই আহি মেলি তাত টুৰিজমো কৰে আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ কিন্তু একো নাথাকে য'ত খেতি কৰিছিল খেতি মাটিও গ'ল খাবলৈ ববলৈ নাই মানুহ চব বাহিৰত পলাই গ'ল তো পাম্প ষ্টৰেজ মানে দুটা তেনেকা ষ্টৰেজ বনাব এটা লগতে বনালে ডেমটো বনালে এটা কৰিব কোনোবা বেলেগ এনেকা পাহাৰ দুই তিনিটা ঘেৰি পেলাই তাত এটা পানী পাম্প কৰি পেলাই মানে ৱাটাৰ পাম্প দি যেনেকৈ আমি খেতিত দিওঁ যে তেনেকৈ পানীবোৰ পাম্প কৰি পেলাই ওপৰত থৈ দিব যেতিয়া বৰষুণ বেছি হয় বোলে তাৰপিছত যেতিয়া শুকান দিনত তাৰ পৰা পানী এৰি থাকিব তাৰ মানে কাৰ্বি আংলঙৰ ইঞ্চি মাটি য'ত খেতি কৰিব পাৰে সেইটো এনেকৈ ডেম আমুক তামুক অইল পাম্পক দি দিব পাহাৰ ফাখণ্ডকেইটা হেৰি মাইনিঙত দি দিব আৰু আমাৰ মানুহকেইটাৰ থাকিবলৈ ক'তো জাগা নাথাকিব মই কি কৈ আছিলো এনেকা ধৰণৰ নীতিৰ কাৰণে বাংলাদেশৰ চৰকাৰ তাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টে ওলাই বাংলাদেশৰ শেখ হাছিনা এতিয়াও গৈ পেলাই নৰেন্দ্ৰ মোদী পঠাই থৈছে বাংলাদেশৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক তাৰপিছত চৰকাৰ তাত বদলি হৈ গ'ল এতিয়া নেপালত চলি আছে নেপালত চৰকাৰ বদলাই দিলে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি এই দেশৰ চৰকাৰো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিবনে আমি যদি আমাক যোনে অন্যায় কৰে আমাক যোনে ধ্বংস কৰিবলৈ লৈ যায় মাটি বাৰী আমাৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ লৈ যায় তাৰ এগেইনষ্টে কিন্তু আমি এক হ'ব লাগিব আৰু সেইটো সময় আহি পৰিছে আৰু সেয়া আমি দেখা পাইছো কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া জাগাই আন্দোলন আমাৰ গোটেই অসমত আন্দোলন মৰাণ মটকসকলৰ আন্দোলন আপোনালোকে দেখিছে হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে তাৰপিছত গোটেই বাগান অঞ্চলৰ আন্দোলন আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ কাজিৰঙাৰ আন্দোলন আপোনালোকে দেখি আছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ আন্দোলন দেখি আছে আপোনালোকে পইচা দিম বুলি যেনেকৈ ঋণৰ কৰিছে সকলোবোৰ চলি আছে মানুহ একত্ৰিত হৈছে আমি একলগ হ'ব লাগিব আজি বহুত বেছি সময় নাই কিবা এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছো আহোঁতে আমি চবে এতিয়া যিমান কথাখিনি আজি শুনিছে চব কথা আপোনালোকে পাতিব লাগিব আমি আহোঁতে মানুহে গম পাব লাগিব তুলি আমাৰ মানুহকেইটাই যে এইবাৰ কিন্তু মানুহক ঠগি পেলাই আমি ভোটটো আদায় কৰিব নোৱাৰো পাৰিব নেকি বাইদেউসকলক কৈছো অৰুণোদয় 1200-1500 টকা দি মেলি আপোনালোকক কিনিম বুলি ভাবিছে সেইটোত নহ'ব আৰু মতা মানুহকেইটাক কৈ দিছো অৰুণোদয়ৰ কাৰণে মাইকী মানুহকেইটাৰ পইচাটো ল'ব যাবৰ কাৰণে হাৰাশাস্তি আপোনালোকে কৰিব নেকি তো আমি মিলি থাকিব লাগিব পৰিয়াল হিচাপে আৰু সবেই মিলি এবাৰ দুখীয়া জনগণে আমি পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে জিকিবৰ কাৰণে ভাল কৰি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে 6 শেডিউলৰ প্ৰপাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'বৰ কাৰণে অসম কাৰ্বি আংলঙত সুখ আৰু শান্তি আহিবৰ কাৰণে সকলো ধৰ্মৰ জাতিৰ মানুহ ধুনীয়াকৈ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰপাৰ যি আইন আছে তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰ সলাব লাগিব আমি এক হ'ব লাগিব আৰু কোনো হাইড্ৰ প্ৰজেক্টক আমি নিদিওঁ মাটি চিভিজিক মাটি নিদিওঁ সোলাৰ পাৰ্কক মাটি নিদিওঁ ৰামদেৱ পতঞ্জলিক মাটি নিদিওঁ আৰু সেই RSSৰ শক্তিটোকো আমি ইয়াৰ পৰা খেদি পঠাব লাগিব খেদি পঠাব পাৰিম ঠিক আছে ইমানকে কৈছো আপোনালোক সকলোৱে আগবাঢ়ক আমাৰ ইয়াত বহুজন সিনিয়ৰ নেতা আছে আমাৰ ছাৰ জনিংটি কাঠাৰ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে কথাবোৰ বুজাই ক'ব আপোনালোকক মোৰ সতীৰ্থ বিক্ৰম আছে ASDC CPIML KSR আমাৰ ৰেডিকেল ফেকশ্যন সকলো মানুহ আহিছে তেখেতসকলে স্পষ্টভাৱে কৈছে কথাবোৰ আপোনালোকে একলগে বুজিব লাগিব এবাৰ ইউনিটি এণ্ড ষ্ট্ৰাগল এণ্ড ভিক্টৰী এই তিনিটা আমি একলৈ আগবাঢ়িম আমি সকলোৱে এডুকেটেড হওঁ আমি জনা শুনা মানুহ আমি বুজি পাওঁ মাটি কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় দৰকাৰ আৰু বেলেগ আমাক কথা নালাগে সেইটো লৈ আমি যুঁজিম শেষত কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহক জিন্দাবাদ জনাই মই শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ পুলি ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে মই আমাৰ এই আন্দোলনত বহুতকৈ ধুনীয়াকৈ ভাষণ দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বন্ধু অভিবন্ধনা ini tumulong EPHLC Central Committee GF sa Kirong Parakahay ang ipele itu lamphia di ponona sa Kirong Parakahay ano na kita sama dia masa apa gitu
tidak angin angin dan kewan itu songgap songgap ini Kasi song mayang deng kuti mama ke tanap lo apan non itu masar ke tanjia bang si halasi itu karjudu nai kato weta kasi mulai itu masar lam tan lo kono tang te kato itu ta dawa enang pu apan dam dia enang pu apan meeting nai itu no kono tang te di kupi esi nai itu no kono tang te morong ke tanap nai mati karena kasi song ang deng ya apa sih agak dun sedang metana cini nih kono tang te lagi tumare ya ko kasi mulai itu masar ke tanap bang ke itu karjudu pami nai aron alam mage non ini tuh non kaca song akhirnya lihat kopi akhirnya lo orang dah aron along ini tuh kaca acung apa aron along ini tuh kaciri bagiannya itu tuh akhirnya dah lo aron jong sih itu mau akhirnya lo orang dah akhirnya thaya deh kaca song sudah pu kaca song pawai agar emang aron sini nih boleh pulisannya cek boleh ofisi doang teh masih aron kayak itu long tangti kedaptang hamren along ini tuh media Chelsea kaca song hut bang nerkepnya tuh han pulis tuh theng top lo Apia bangke itu malasar, kathasar ben cenglok itu malah dikoman saya ke itu malah itu pulis tuhan kes tidak lo, nona bangke, pulis atau mang rem sudah, nona bangke compensation pinai 15,000, hari ini tuh mah, lagi kupia pelo kalau orang dari itu kecil song, arong opsi ini dulu, tapi kere beda nih, tapi kemarin tekser giani itu kekana lam bangke itu mah judu nih, lalu, tapi Kini dah itu kaca songan kok, tebangnya dah lo, ini tum lah BJP सरकार bang lo bukan abang ke, ini tum long lege, non lucin nang sojot kali lo kar biang lo, apa lah NC lah lo tu ke, amnek nang bilo lah sam gomen oke, lah si along, tim si kami, konane ciri paru ini bukan itu, ciri suri ke tom, suri pos ini nang cerai side, non itu lucin nang solo pono, lang lokso pono, lapen non singasana haba sergi purji adin pono. Lapenon hala akapre kadim hydel project ini west kar benglong amria konsekwensi thakar kuci podim long sonso rumpu maha warna tu apir kebang sika cera lasi lah hayadim bangke non ini tumjong si EPA Chelsea lapen non ladak nang cera tum cekudun AFC tumdo KSA tumdo lapen akapre organization atum la BJP long ke dodun de lapen BJP ke henwa kam ke kem long gati koi dun dia songana bangke ini tum kace song mangajak tidnang kono bangke Lalu, nasi non BJP atau kopiah porsi, lapuan dak project nanti biar lo, longle naga cerai lo, kalau tangka, latung hajar project nanti puno, deh, kopene sih kau, bahkan kopene ini puno, ambil pera bangke, KBKC itu hal, ada naga teknologi apa? KBKC itu jong senang do, tiap lo kalau tangka ini cuma dim, $60 hawar bangke, $60 hawar kali dia tu. Example ni nabi ko Bokajana son 1951 apran ke Bokajana long ke BKC ave do sidai ngaru sida no badak cement factory nabi ko lo CCI nabi ko lo no na bang ke ini tu Bokajana bang ini tu madim karbiang lo botai ini tu tim thute ini tu tim thute ko pia to lo bolong te angkan na chongdar tu CCI long ke tu wang tiplo ini bagi ke lo no so tu ma itu madim Dat market nang selampong ke business ke li tomri to ekle na the prodan ne komalo prodan te konane bongli bihari nung si business nang gam li pugan te ai ke no dat binhu ma hala kono lochi nang so hawa kono adim si lochi nang so kutoi ti komarli moke hala rong kut hui hai amen hala rong kut kota kar bi amen mati ta kar bi tu me don ta rong kut ta la si non karbiang lo Bangladesi puka jekrong tum jong hele Bangladesi puka jekrong sita Bangla ninja sita me latung ke originally ke Porjimo langdam lo produk ke history langdam lo produk de Bangladesi kali latu ate di polo produk ke Bangladesh ke aprang ke Pakistan non Bangladesh apan ke East Pakistan musipu lapen hala non Pakistan do made pange West Pakistan musipu la non lo kachari atum student atum chini loti Seta 1970 lomper
dak non ke goboma Bangladesh atum East Pakistan atum bang halo West Pakistan atum pen alam che tonte dalu West Pakistan ke Urdu alam se ningjai East Pakistan bang ke Bengali alam se ningjai ako adhoron dal sama tha amar lahai ka ke tonte mama ronji thorplu lasi ronji thorplu dama 1960-63 along pen Facebook live nai lang Hindu Bengali tumpu India na selang kaplon non Ladakh uttor border long ke gopro tum ke lage Pakistani tum sai dei ভালকে শুনো যিমান উত্তৰ বৰ্বিলৰ আছে যিমান বাংলা স্পিকিং হিন্দু বাংলা স্পিকিং মানুহ আছে সব পাকিস্তান মানুহ এটো মই সিধা সিধি কৈ দিম কাৰণ ইয়াত উত্তৰ বৰ্বিলৰ আহা মানুহকিটা 1971 পিছত আহা মানুহ নহয় 1971 আগত আহা মানুহ বাংলাদেশ হৈছে 1971 ৰ পিছত যেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তান ৱেষ্ট পাকিস্তান যুদ্ধ হৈছে তাৰ পিছত ভাৰতীয় সেনাই সহায় কৰিছে ইষ্ট পাকিস্তানক এতিয়া বাংলাদেশক যেতিয়া বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাইছে তাৰ পিছতে 1971 পিছতে বাংলাদেশ বলে নাম দিছে ইটো আগতে ইষ্ট পাকিস্তান আছিল এই কাৰণে যিমান ইয়াত উত্তৰ পূৰ্বীয় বা এতিয়া বাংলা কোৱা মানুহ আছে কাৰ্বি আংলঙত সব পাকিস্তানৰ পৰা অহা মানুহ আৰু ভাৰতৰ সংবিধানত লিখা আছে দেই Bharat's সংবিধান it is written clearly in the Indian Constitution in Article 5. Article 5 তাতে লিখা আছে 1935 Government of India Act 1935 Government of India Act তাত লিখা clearly আছে whoever came after 1948 July 1948 or পিছত আহা মানুহটা সব illegal migrants বলে কৈ আছে যেতিয়া 1948 আগত যিমান আহিছে those who came before 1948 they are all Indian now the question is for those illegal Bangladeshi or Pakistani those who are demanding land rights here in Karbi Anglong direct question to them you ask yourself or ask your grandparents your parents whether you came before 1948 or after 1951. If you came here in Karbi Anglong after 1951, then you are not an Indian. Indian no. 1935. The Government of India Act 1948 July Aprang ke lang tumhan di dak India lang tanglo kan ikan podolo program ansi Indian kui. Non long le nang chang khabre. Long le nang hang khabre. লংলে পটা নাই তো ইয়া নাই কো লুবছে নাই তিন মালি তোফা আমা বুরব বলে ভাবিছে নেকি এই পাকিস্তানৰ পুরা হা হিন্দু বেঙ্গলিটা আমি আইন কথা না জানা নেকি হ্যাঁ আমা বুরব ভাবিছে নেকি এই ব্লক টাইম ওয়েস্ট কৰি লাভ নাই এই ব্লক ধাৰণা চালা আন্টি কনস্টিটিউশন আন্টি ইন্ডিয়ান কে ব্লক মানুহকিটা ইয়াক ধাৰণা দিছ লাভ নাই কোন হয় এই ব্লক লিডাৰ তো কি তপন দাস নেকি দীপক দে ব্লক মানুহ হ্যাঁ যদি আপোনাৰ তোমাৰ কিটা আপোনালোকিটা যদি মান সাহস আছে কোনোবা উকিলৰ পৰা ডিবেট কৰি লাভ নাই মোৰ পৰা ডিবেট কৰছো মই ভাৰতৰ সংবিধান দেখাই দিম তো আৰ্টিকল ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আৰ্টিকল 5 এই পঢ়িছে নে পঢ়া নাই ঐ মই পাকিস্তানৰ আহা পৰা হিন্দু বেংগলী মোক সুধিব খুজিছে কনষ্টিটিউশ্যন পঢ়ো না কনষ্টিটিউশ্যন নুবুজে কনষ্টিটিউশ্যনো নাই এনে বিজনেছ কৰি টকা আছে বুলি ক'লে হ'ব নেকি মানুহকেইটা হা লাষ্ট হেদি লাডাখ Angtan yang bilang tu nang klaim thap nang klaim bro you came from outside ha dan na chada thap la la ke koi kali luo kali di tu manda lasi pulo mati patai kon si lupo tu manda bangai na mani la ding yo ini tu ma khai phanang lang ro bang ke ni lagi koi ni ga sada koi ni lagi lasi la hai tu Bangladesh yang bilang kali Pakistan ni lang tu la hai uttor bobi long do tum yo la bijia long do tumar ke Turki mo chini lo polo dan hedi Turki mo chini nahi lasi la tu 1963 1970 sekian. Waktu ni Pakistan pen, East Pakistan, West Pakistan, ron cidon bom mesti lah tunggu mana. Pakistan Hindu Bengali Pakistan ni langsung saja lah tunggu. Kai kan langsung nak kolam ni. Mungkin lah tunggu itu mana nak dua jenis ni, lo ni dak dengan kau. And one clear message to all the Hindu Bengali who came from Pakistan. One clear message for them. Listen carefully. According to 6th Schedule, paragraph 3(1), according to 6th Schedule to the Constitution, paragraph 3(1), you don't have the right to buy land here. Forget about getting quota and all.
এইটো ভালকে শুনিবি paragraph 3(1) তে লিখা আছে 62 the constitution there non tribal that means those who came from East Pakistan now Bangladesh you don't have the right to buy land আপোনালোকে মাটি কিনিবলৈ ইয়াত নোৱাৰে কোটাটো দূৰৰ কথা মাটি কিনিব নোৱাৰে এইটো ক'ত লিখিছে ক'লে 62 the constitution paragraph 3(1) তে লিখা আছে আৰু আপোনালোকে যদি এইটো মানিব নোৱাৰে if you don't want to accept it then you are anti-Indian you don't want to accept what is written in the Indian constitution you are a lawbreaker and you hate India constitution etu moi direct কৈ দিছো jone bharat সংবিধানত লিখা আছে clearly লিখা আছে ইটো নামানে ha yate tribal area bole 62 তে লিখা আছে ইটো নামানে মাটি কিনিব নোৱাৰে paragraph 3(1) তে লিখা আছে ইটো নামানে কলে তো you are anti-Indian you are not Indian you came here to destroy India you came here to destroy the Indian constitution and I challenge you I challenge all those people who came from outside আপোনাৰ নিচিনা মানুহ এনেকা ফাক্টা স্পিচ দিকে আমি ভয় নাখায় ইয়াতে আমি মই যিটো কৈছে মই ইণ্ডিয়াৰ ভাৰতৰ সংবিধান ইয়াক চাই কিনে ইয়াক যিটো লিখিছে মই এইটো কৈছো মোৰ নিজৰ মতে এইটো মই কোৱা নাই এই কাৰণে আপোনালোকে এইবিলাক ইউ ফৰগেট এবাউট অল ড্ৰিমিং অল দিছ থিং এই সপোন দেখাটো আপোনালোকে কাম নাই এইবিলাক ভাত মাংস খা শুই থাক ইয়াক মাটি পতা লাগে এনেকা লাগে চাকৰি নাই এই ক'ত মানুহ এইবিলাক মানুহ হা Lasi lahai mune tu hadi angkat ni langsung dah macam berdak tahu dah bangga itu kafir naik lagi. Arwana tengok ni naik, arwan sini naik lagi. Lasi meeting itu puno, ajak puno hadi lah. Ini tu masa tu texas tu lama than hai. Neki junrong kau ini ucap tok rong kau ha. Bukan nam rong bangga itu nombor yang sonang ku. Arwan lama ajurun temen nak bola, ajurun no produk tu. Ini tu kafir naik lagi tahu itu. Nombor than polis anda cek kita ni. Konstitusi orang paklang kami kata. Dah nombor ni nam nombor bengoli tu. Nak pernah tak lagi paklan kami, ini segi cok cik malah bengli pun segi cok cik malah polis segi cok cik. Paklan kami milik. Lasi arwan cini naik dolar tu. Lalu, lasi nol pelangi bang, jangan ada bangga itu kacau song bangga, dah cok kali tu. Kalau yang long apa jogi bangga no, hot lagi song setelah itu dun pak naik. Ini dah turun ni cesong tu. Kena kahar orang ni aku, kacau rumah tu. Border area bang, hat long animal koridor nang. Sinulitan ini pun sesuatu nang itu tukang mau ini tu. Kena harung mau ini song, kena teh hot sambil langsung. Ada kabang, ada ambani tu naik lupa. Nasi ini tu dunpak nak boleh tu kacau song bang. Lapen, dah ke 60 dolar awal posi. Lada ke non tribal lah tu ni nongle pun mati. Entah ambani ke tribal dah mati. Ambani tribal mau itu. Paragraph 20, 60 lote लिखा है यहाँ पे tribal area. आरो paragraph 3(1) ते यहाँ पे लिखा है non tribal kita mati kini pun वाले liso lubun वाले, हाँ दानो dibon वाले, हाँ নহলে আম্বানি কোন আম্বানি ট্রাইবাল মানুহ নেকি নহয় নহলে আমি ইয়াতে নন ট্রাইবালক আমি মাটি দিব নোৱাৰে এইটো একদম স্পষ্ট কথা সিধা সিধি কৈ দিছো ৰাতি লাল ধান আছে নিলাম সেই পিৰ কৰিব কাৰণ সৰু পাছেগো সরকারি রং ভাড়া খাই হনসন এই তো ধান সম্বন্ধে জমিসনা ধান থেকে পর আবন ফলম হেঙ্গে নাম ধান রাজস্ব ইপিএসসি ভিটি কে হাই রং ধান রং তেলে লাগার পরিমাণ আমি কি হে কে না Operasi ini lucil laso sampai bingung. Apa hydroelectric project land technical. Termasuk di Korea, Don, Pini Ladakh, Warpion, Kacesong, Haladak Pergiwa, Don, Lapen, APHLC, Central Committee, Pen, Kiwan, Presiden, Lapen Secretary, Lapen Dano, Pini Zaka Setong, Don, Arabhan, Dili Kadon, Pujodo, Kadon. Sinang lama bang jadi tu marjulong tanglo, Dili cepat dingoji bang, egalilo, kita yek pen kenyang tu kalau mabueno. Ini tu kadang kita cinio, hengki ta pipet puluh teh, hengki arong cinjogi, kali malah ni, lapen ke ini tu iok le cirot lang kita, laso oke ciparam di,
kali bagara kita nongle ke non jitu la ambania ta ni bhal la pen jitu non la APDC la tu bhan jong si chiri suri cap chiri suri pho jong si pider lo protect la bang so la nasi non karbiang long otomas council CM tuliram long hang bage long leta abisi tu kok pro karbiang long bage la so sing ni mati kato gobe sarve lo long lega abisi sik tu ko sikame ini tu ka chongdat ka chutiki ara tung ke chini lo je long lege kam kilu kali maradi long lege kam kilo la kwan la ke do tang long le ang si do chot po ha ko na ni pen wan tlang ma dak man di kok ko sita la ke kar biang long long ni do lo lagi kar biang long ar lu la hello la si non ni ki pugang to nam do la ko pia po si ni tu la kwan ke song na re ko te ko ma la ke jok si ke tan ke kar biang long rat charia song kar biang long itu kar biang long di sri long rat kacaria song do bijok chepo tomat tu bhalo dege om tu bake Karbelong National Party lo ke klan dun Congress ay dun lo bijok che isia bane lo na BJP tu lo pulote la hini National Party atun si Karbelong bharat pari mo pe ni prang jong secretary ke hai thalo la torbol bilong dalo me ke ala Pakistan Bangladesh ar ho huchi hala tumo phan jiwan pulote hala su kumar bolne lo Indira Gandhi si prime Congress National Party council ruling ke do kacari pada polo. Napen, non niliton thegong lo nam dipu dambom lo tela di hala bangya tu get army camp. La dak lo si chiri tharok re pho bang lo. No la chiri tharok re pho pide army ma pide imba ka ida lo. No imba ka sai tu lo ba. No le la solo me chilo na ka ke ni central lo army lo. Itu harus bombi saya kita film juga. Ala penhar kuna ne lapu barak bale na tunda penhar kita film juga. Nong itu kona juga. Nong itu kalau yang nong ko anna ke lo apa na pek district apa na det ke itu ke dampai lu. La pen ini ganti nang tunda la sita ka dia lo apa wes kalau bingung lu. Kali mari Lasi itu dalam tawen itu menjaga itu mater lo, itu orang hilo, ini tu madim lo, posi lagi itu tang, ala lo lebar ke, akan tuhan, tak apa cerai si, apa nak? Ini macam mereka apa nak songkat tikia memberi, long lagi piji punya pinang lelo tu apa? Mau dipegang doa tahu, dah pernah hut lah mau ben, lapu lang sosok lah ini lo kote kan dia tu. ना थाना पे काम एक लेन के तो तागा की जो है कि चो तुम है थाना सोना तुम सी दाला काम जुगले मुरे थाना तुम क्या निगरों पिलो तागा की जो है आई कौन लोग लाख फॉर्म के था लोग के लोग ला निगरों पिलो तुझे लासी लासोना तुम सी इतुम कर दिया लोग दो लासी लासोना तुम्हारे तो पंख नहीं लासी नॉन इले तुम कच्चे सॉन्ग ना कर के हेलो नॉन जैसे में के
council ke cari kumat tu pakai BJP itu. Nol bang, so BJP itu mana join ni sih tu sungai lalu. Ini tu apa lagi cakap pilo? BJP itu nong lagi jo raja kongawe ko. Lapen ke kece itu tu mah अब बिहारी बोली तो मत कॉन्ट्रैक्ट की पिया जा कोंगे को साकुरी की पिया जा कोंगे को के अलांग तुम जा कोंगे जी पवांग जुलिया था कार्बियांग लोंग आरा किमान के आर्टिकल 244 हेलो नितुम के जो टॉप डाक पेन सिलों की पिलो हारा सोच कर लोरा पवांग अब तो के टॉप डालो और मत आर्टिकल 244 ना पीजी लांग तो हम Atau pisi non dulu kita jauh. Ni long tampan tu kan jirok klaim jirok mat bilu ko. Jelas lah tu. Lasi handbrake क्या फिलम लो पवार अंदर पिके हेम्प्रे कलाम तो नहीं है इधर उन्होंने बाके ओतर मास्ते नोरेस हेम्प्रे लोग नि तुम संग से पुता along में बीजेपी तुम स्लोगन के हांग कोमाला तुम लो alang tu manang hogang pu gay tu PSLC tu alang tu manang hogang pulu kali bagara ni itu malang sila ke cari tu latung ke terak kacipan lah pasti hempre ko mesti itu sang se bujo nola BJP tu bujo betha lasi nola lang tum council of power lang de rathi MP dalang tum lo MLA dalang tum lo council of bangora trok MBC ta elected ta alang tum lo tang te non mo pen hala li prang jong ilek solo thalo arang tum phang Karbi Anglong arang phan kapisum je phale elected kapiman gali Karbi Anglong ara ingong asora Karbi Anglong along le kon ma dang thebi la ke parai kom chen je phang kidu ke la tu phan ke palang je phang ang tan nahi ra tu phan sakuri ke papi kontra ke papi biha pe por ke ke mar sa ke papi je phale la bangso account lo aku apa to panggali itu makhe tu pha kapalang ye pha sita non bangke antan nang ke bang nang ke chongwir Karbi Anglong lo nang ke tu pha kapang re la pen archa ki pidu asong party si jepang le lo no la BJP government ke kali bagala la sili tu la bang di ko megala ni no hari bo dia tu parti nang ai hetik ya itu Karbi lepet ingong so jawab jadi ini tuh Karbi Anglong along le kon ma dang thebi itu ke jawab jadi itu cerai komudi lah itu efek sasi nang ai hetik lasi dona tuh pini nada on tuh ini tuh kacetong ben kacetong kira tuh ala bhantan dili choro kacetong nang mokpo itu melon ke kopi apa pulo deh non bangso national political party itu council lo nang cari lem dep pada posisi kisung nang lo itu pume kini dah SDC lo ngeklaim tu nang hitong dun halas hut SDC council lo nikan ke pacari hut tetan industri ke wan itu teglong le itu kali bokayan CCI semen factory da kangkir dam jipu are ngahu ke so tu manda halas hut non dolang nili cinggi long-longan lapen ho aku bila company ko dala to ikir check se ko dala dei bila ke Karbi tu madim area karilu bihari tumsi ada ke depresi lapen itu mere so pili ihu je sare so pili ada kita la doa tu tha dalam na kanghon ke kongres lapen non la BJP tu melo lasi non itu efesiensi parti na hetik tu ke itu na bos to na kisu bang itu cetong piji lapen itu cetong ping nang la aku cetong se polote ini tu malong lege bang tanda sina pon itu non Karbi Anglong along le la pon dang the central government tum chini state government tum chini je Karbi Anglong along le ketala posi kalau dang itu masona son le claim da itu man ali tu
non lagi tu manong ni lagi tiap saya di dalam rong dong tu lah itu kaca sombang tonang le kaca pini ledak kaca tolong lamong kebang lapan lagi tong doa le bhandan le him pe surosi dilap thi tongkolo kalong Suruh pasuk na sa rajasti sokhara sabi le to bhan jemi salana thamban thapok mana bang le to alumisa ko ini tum kasing hom nai sa jai ka IAS retired officer alang ni lam thile le to maju pula na ile to aron atang la pele to kasing so nai la bang sola le to junusen le to maju pula na la pen kape le ma sa do thap jam jora le to la bang so kasing so nai apa kopi ke sana dari sedang ni malah aram atau kasih nanti ko arla tu itu tu bhanang thampon pasir ni itu sa isi to ni mana sana tu sampai langhe ka itu ni phansi chune ri panlo live mas oh live phan live down memorandum PDF tamel no wang lo oh itu dam tampet bu oh dak kasih tong ilitum songja akithe lapen ke dak korte injir igmarli bong marli atum jasemet ke lochin langso binhu masor lapen along maprek pen dadu kadu vetum hanta kache song akardom pilo kardom kopia porsi la karbiang long non long li kopi pilo ne askimpen amen nc long li nang kitiji kabor i la penti nang tida nang tibom lo aprang kiti tang dadolo elitum amunitum elitum anlo elitum puanche chardun o edet amat nang ti olo sikidul ateng penke elitum along li tribal atum si longchot tribal pulote dak elitum schedule tribe karbiang long ke karbilo nagalo khasilo garolo kukilo rengmalo lapenke lalung tiwalo rabhalo lapenke dimasalo lapen non ke boro tumtalo athema boro tumta sikhidul dokok la hala tumta lapen niliga hudi sige alang litum account seal principal secretary la ha kokrajhat laposi ilitum tribal atom aphansi labangso det ilitum manang pilo sik schedule ke isi a constitution pulote lake det kikim aron halaso akitab pensi halabangso aron pensi ilitum karbi anglong lapen di mahasau kasih hills hills lapen nonapi lapen aprang mizo hills halaso ke lusai hills pusi hipu lapen non haladak chakma tumta pi ni halatumta dolang lapen non ke boru tumta autonomous council dolo lake under 6 schedule lo lake det asoki kim aron ladak det asoki kim aron mini constitution pusi schedule ke ladak tribal kaliatum ke asapta longle chapta nang cheraidun longle kacheraidun hala harokreser kebra thom kebra ner ke aningkan an kewang atum bake do atum ke alang litum cerai long sita farokrener kebra farokreser kebra thom kebra ner kep api kewang atum ke long le cerai long le pusi dake pu lapen vote tapidun long le pu council long election lo vote tapidun long le hala tum ga ajak kong ave election da thor long le seta ilitum songja tum kitok penajok harok kebra hok kebra kithom aningkan ilitum
Assam Land Revenue Regulation 1886 baron hala CM nun tulat lah. Ini tu masih sidol nangi pige nang tum le methang le nang tum long le aron ceselam nun. Lapen aprang ben ke dotang along le aron le nang tum nun pusi hadak kifu. Amat itum karbiatum ta itu methang aron ke CM edat lah. Amat Assam aron si itu haru kreser kebra hokebra ke tomeningkan jak hongpo inkoi rei si arni itu endun turong lapen lancor takalilang aprang hut haru kreser kebra hokebra sirkep aningkan itu autonomous Karbiang Long autonomous council si ako aron kape patu hala daki pula po hello Council atum aning hang lote. Kiti atum banta long lia pata pi det un buru alatum aron selang tu det itu ma council tum karbi atum. Komar lo parokre sir kebra pokebra sir kebra ningkan ke mar lo CEM nang litum cidi ma parokre sir kebra pokebra sir kebra ningkan neligamata la sohot ili tu ma CEM ke halata CS teron arokong Khorting teron hoy Sondro Singh teron ha Hong Kramaso West Karbiang Longpen nandum langame alang liga lidet mene setahala Farokri se kebra pokebra ke thomaningkan lake Khorting terang lapen ke api ke Sondro Singh teron atum lapen ke Joy Singh Doloi atum lo kekem amat Aron silam tudet kiti tu manta long le pita me kuye. Aman la so puthak High Court ta damlo Supreme Court ta damlo bongali tum je labang so aron do pot netum long le chirai long la penditum long le to your long ku bongali tum case pidamlo ha High Court la pen ke ha Supreme Court amat Supreme Court pen High Court ta pulo kali la nang tum Farokri sir kebra hokebra sir keb adingkan council tum longle aron ka selam bang phan ke tia to man pita me puke la ke chok chi usi High Court pen Supreme Court ta pudak la so aron ke cancel nangi alam litum High Court pen ke cancel et lo nang tum da cancel non pulo ili tum hanange puta da autonomous council panang pulo cancel non pulo la sinili tum 6th schedule implementation committee ke do unahur la non APHLC aprang la APHLC aprang pen nili tum council pan pulo la bangso aron cancel nanji seta alang litum cancel sejet la cancel sejet bomlo amahala so arona ting pensi la bomali bihari tom panta long lepi bom la pen niliamata secretary lang abu disi dat siklujon sirket nelike dodulong hala ruta executive committee long ta la ketia to amenda wan o po ange kupulo kwali kupu jala CM ba kupulo ri kupulo itembo as a special case boleh pidana nangbo pudi amat as a special case mane asal lip aron pe le la tu manong le pidana nangbo ko jogi ko pe pas dat tadi amat ke tia tu man long le pivara tadi la helu ka ke plan ke la pen ko piloma ARO tum panta lo papetok lo kita lo papetok lo buka jana long bangke buka jana bang along bang petok lo la pohelo petok sitha lo along leke sarkari along le puji pu anke ha ling ratuke abersi ke tok bo montoi bo padin halada ke tok por ko manne aing ti pen ko manne timu pe so hi endati hadai pola la so akitia phan long leke pi la bang so long leke pi ne apoti dunde puyo ni thangta ni teng dun de pro sahi ke pijat teti jet ha long ane council long la ti pa pas teti amane li council long pondet lo so photo state selamat pondet lo la so hoi lo son vi cover pulo la so ni vino me pues sorkaria long lile
Popusi hala ing tia moni le ne lakete ne jangda opotia we ba duk buku pulau itu unpo. Sorgaria long li pinake lage. Yo alam mage aron nang litum sini dam lama. Sorgaria long li ma didi. Sorgaria long li la dan nili ke pilau pudun po hala putha. Setahala dakti mung kumane ati mung ing tia tomhan asohi en didi. Amasi nili apotilo. Council long, executive committee long, hala bang sohut il itu masih yang bida singing leng. Lapen revenue EM ke terang sanghor kom kumane lason je. Ili tum lason si claim bomb lo kamata ke la bongo sena Bihar sena tum yong si wan bom lo te itum pan election nang pepahai bom po pulo yogitin kongres atu la pen halo so kongres atum ke non ke BJP lo la kongres tum sinon BJP ke plan mati di aku non yong si kongres tum nang hai tudera BJP rem det lo te ili tum BJP tum an ke aku kongres lepo gente lagi tini lo orang jadi dia perlu pak lepo jadi amunit dia lah tak le lah hello itu ciri dengan non itu tuliram da kongres jadi apa ke tuliram da kongres non BJP bahaya BJP kantang piga BJP dia krong tu kali magalan non la longso biar pun BJ kongres hai lo te intang pik a kongres ya ko dia plan tu lepo ini tu kroy gimana soalam kroy krelo di son ke Kroy krelo nange lason ge itu kroy nang ne lason ge je parlo dun pak jadi इसी के एरियन पुलो इसी के मंगोलियन पुलो इली तुम कार्पिया तुम अन नगा गारो खासिया तुम अन के मंगोलियन साइ सेलो इली तुम बंके lapen Caucasian pudo lapen Negro pudo lahen lo perke ge son plive muni dakhe anke non BJP atum longke Arian atum not pen loga latu ge Iran punang itu non mobile phone long news lang lo te teknologi ge di Iran pen Israel tum ron ge te dan ka do ka ge di Iran hal dak pen si la non bamun atum khotria tum banglo non la dak na tum RSS atum ke jatum ta kalang arko aja ke jatum mon ke area na munit sai si alang chumbang alang litung ki pugela pohelo bamun khotria tum ke alang litung akita monus mriti pudo nana kita ta monus mriti ta hala dak do monus mriti tok do monus mriti long ke pula pohelo chapter ner ke Angding sobang haro plira kret proxielo. Ada ketok la pohelo itu la tribal tungke karbia tung naga garu kado vetum anke hompoti cibi kertang. Hompoti cibi kertang. Mulahelo monus britilo. Atema itu hanya kipu lada bamun akeng pak pensi latung ke amhang ke tek budaya ladak yo bamun akeng pak nang itu tek muncul latung ke foto nang tulidun tabe bamun akeng pak akeng atak kali akeng pak arumpen itu bhalang puge itu mahala arumpen si amhang ke tek lasi itu ke hompoti ke tibiji aron awek puja latung ipu la biya pia tung ke non ke itu hompoti ke bija rot long li ke hompoti pinake di lasi long li dan tum tirai long li ujo ke pulau bangke lasi sita si hidulo long ke pulau la ke tribal area tribal tum si long li anda tirai di putuko lasi alang li tum ko pilo make claim la aron de ko pot aron pen pu ang no pengenang tet flut ke bivide lo anung ada tu hem anung ang happen sinang lut lo no lo punya ke claim ke ali tum nang tum lo tirai bode
electric power ng bipo puya po di lapen BCG program plan ng Selampo pudi po lapen ke solar project ng bipo pudi po la an ki biji pan ke longli nang ji yo an ke puke itu ma longli lo non terai po la hello hem ang dorja hem ang hap anung na tu pensi itu ade ang hap anung na tu pensi nang ji yo non ke plan ke non nang itu puta non hidel project aketi si nang bi asu nang bi tha puta la tum nang ni puji asu ke kroi halada hidel project soni son thom do major hidel project pudo major kake thelo lapen medium hidel project pudo lapen ke micro hydro project pudo micro bolete asu pula lage micro hydel project nili Guwahati secretariat along kami claim unho ha bici tour wadim Borgao pun nang licum arjulang lo Borgao pada west natu amsoipen argunangi hala pun natu haladak bici tour alang roido haladak micro hydel project selam nanggi puneli pulo lapen plan da selam lo lapen submit edlo 3 years ningkan ke thong la long alang adihui ko an thema pu ka hisab ningkan ke thom hisab edlo amat halada Assam Energy Development Agency pudo Assam Energy Development Agency pudo hala tumsi selam lo amat APDCL aphan submit dam lo la so aron la so scheme bang la micro hydel project selam nahi ko amat APDCL atom kroi credit debt bange la ke reject debt aso pinake pujo PFOC ka reject lo aso polote hala aso polote hala electric anta la rong betesi cerai pin ko lage cerai eto la ke ha Guwahati ke lo le lo pen Delhi ke lo le lo la potsi alang leto pulo ye Delhi an kilo Guwahati an kilo abang sigenangji nang tum rong apa nang pia bange letum kroi krek pu ya lama bange amat nilitum micro hydel project abange reject den Adema micro hydel project ke silang lo te long leader lang kapang lumber dangi putawe hela ke bihegi seta hala banganang kroi dunde non alang ditung ke kanikinangi pugela long le an lang pang lum la bangsi hala tum aning ke ha ko itu mapan nang karnen ke piloma ilitum panang ke pidug ya pan jahat kali thang kali non bin humalong lapen locin lang solong ta halar inglong adak hidi ke the so bali lapen sok kame pik non jom si alang labang so alang pang lum lote ko pilo ke plang ko nang litum hadak sai tati kilong lelo ke kyoya pan thang davelo lapen nang jom LP school ta lang pang lum het po nang litum do one hala sekar clear thai la talang pang lum het po la pe nang litum aman ke do ake theke ding atu kate woi tang atu aphan ka gopulma ke plong athai la pen ki pip athai anta lang pang lum het po ba ke tum ke apu amendment hala kipi patai ke pro atai samadhi puji hadak dampo aman kipi damdi nikan isi ben batai isi nang litung ke long lelu aman da kipi long lelu nang litung ilitung apusa ratung mapan hala da kipi dam hala da ke prong dam atai damra aman kipi damdi puta long lelu itum bangke yo la hello kititi ye ja hem da lang pang lup pu po hala usomar ki jo etha la lang pang lup f po hang da we jet po la ke ilitum han long lena ki thi la pen itum han ka pi duk dia pan lok ki claim lo development hada claim ni pulo development claim ni pomat amoni da so han hada pen plum to edote ko mat of development ki claim ni la alle we lo ke la ke di
Kumasi kumara pan lo lagi agi. La rat atum tinggi nampo la bangke. La pen ajaha katum ke. Hala compensation long di pu amati. Hala dak la development claim nang di pu body itu. Development ke claim di ke lang pang lum le cik ke development account claim long lima. To mada kam lo lagi. Di antina itu hala agriculture account tak claim lo. A department ta do. PWD ta department do. Soil conservation ta do. Lapen ke agriculture ta do. Lapen medical ta do. La Kadovit home get do development department. Hala development department home get ke la council atum government atum bewahar thekhe det lo claim thekhe det lo non ke company le pape claim nang puji hodai kok la tu la sarkar atum council tum ti hodai kok ame thang e claim un eloku ante nang le tu matha tha council atum development da claim un elo la penhala election ka pedo phan voter list ka siala maphan Sikh schedule paragraph 2 subparagraph 7 benta alang litum lo selam thekelo thekhede khangjang lo lapen ke chia tu maphan amen than voter list ben amen than nangi puta than thekhede lo lapen ke chia tu pata pen longle pata ta ithan er nangi puta thekhede lo lapen development akam da claim thekhede lo la 30 department pen da claim thekhede lo ante ko pila la alang litum la council lo long kam ni prong bom ante ninjoi no council lo bodila ninjoi no a CEM ninjoi no a EM ninjoi no a MSC ninjoi no a MLA ninjoi no a MP tiada buirui lo bodi ante kon ninjoi no a CEM ninjoi no a EM ninjoi no a MSC ninjoi no a MLA ninjoi no a MP gom si do dak itum buirui lang po ante akam pisi do lang latum phanante tidak nanti buat nanti kau simpen kali mana non election nanti po MLA election MLA to bang ke belum po itu belum po kalau belum nanti kau coba belum nanti ke non election sakuri lo kau sila so CM tulisan orang ke sakuri yang pilih sakuri yang pilih la bawat project banget sakuri long po buku beri hala mikir bamuni kita mau dapat jadi Indo dan lo lantas sokidar ke long du lana lapen itu hala buka jana cement factory long ko mato kami claim nungkar biar tu awi hedakta hala Assam Rifles Training Center long ko manne duma hadakta awi ada hala Amtering hala Haidel project along ko manne duma hadakta awi jerso dola ta temporary gipia wa kiplu alang litum hadak pe dolong le hala tum pan ke toy tu ha tin sukia ni tum pan ni tum tu wang na chu ni ri nang ram dun thapu la andi pisi dolangan te kopia porsi de lo lam nang le ponon kopia porsi CM itu mapan sakori nang PG Pro kita nang piune kopia port lo nang ke piun ke halada Assam Assembly along Direct Recruitment Act po aron pe pas del 2021 aningkan pe pas del Direct Recruitment Act hala Direct Recruitment Act pen commission hini silang lo isia commission abangge lage pion sokidar atom apan kangwai lapen ke isia commission ke lage LD assistant kerani atom kangwai komati kerani je plan komati sokidar je plan commission hini lapen atom so commission ke Assam adang anta lagi ajak kong dulu puko hala so Direct Recruitment Act ke Assam adang anta lagi ajak kong dulu puko amat itu autonomous council area ta hal ajak kong nang pe video kok ya alam ke komat lo pe don de hala itu MLA tu belum hala de Dorsing Rong Hang hedi hala Hang Kong ti he hang besi hang la
hala assembly loge uk ekta pulunin ya lapen hala bida singing le assembly loge thang da ninje dun thekhe lo lage topine harsuna dor siga jurun bo di hala loge di la sonye la hala rup sing teron hala mange do tujoi khang jang ameke jang dun hala bangge la penga hala ko manni ki koi hala nondita gorosa hala manga arju asit arju dunong le pinlo ante matata son aning joy no IMLA ikyung ko pilo ke toy dunanji mini ada sona monit ning joy no amone to man MLA kapemanra hala direct recruitment allo paselam jet amat itum riso o karjangan to man sakori papi pilong le jet akam alang itum ko pilo ke claim dun kopi silang dun prong hala bangso la helo alam mamke halasi non ilitum MLA election hutama thanan ko la pen ako do tulang la bang la lesson lo la so mo lesson lo dei la so lo tengke hedi la direct recruitment act atengke sakori do an hisapo bang pharo apo phan pi unji pulo tangte bang pharong bong bang phok kep si ing long aso tong han bang phokep gali bang pho si ing long aso tong han piun chaji bang pharong bong ben bang pho pulote ing long aso pulote karbita dolo rengmata dolo kukita dolo dimasata dolo garota dolo khasita dolo tiwata dolo lapen syamta dolo ner ket atrai batum si hala pho te thak nanji la helo itum sakori long dun di lake aron alam lo lake hop non ke plan bom alam lo lake nili tuma hema sor al somar atomta porikha pidun lo pas onelo kubusi ke pas onpo athema la tomhan porikha ke er la pen kang waita han dispur sigala kaselam bang ke rabdun na tumbang ke om sowali hala tomhan ke ituma munit ke rabdun da uni hadake ya la pen bang atum ke om sowali candidate ta la hello itum sakorita longdun un la potsi la ison alam pia lo bang mayong do thulang ni ini jang lonon dolang kupini son itum lagi sum ibarat ke la bang anon ninge yedat po la ansi ninge chopon ke la hello ilitum kamathanang ji SIU dolang SIU punang itum na tini lo ke di SIU penya apot sakori long le di sita SIU komat lo ke pepas ke Assam Assembly long la ke hala komat ni budget kopilone amenda dinglen ho alota la ke 2005 aningan si pepas hala bangke 2005 aningan si pepas la hala bangke hala so tengke SIU do angke itum sakori munit epoinji polote nang inspect po nang domal pime mapino po nang pupo poisa do mave dormaha ge pigia pan po hegoi nang arjupo amar awe ko konje itum abone ke sakori ta longle pitu dek seta hala to apige amen kan kupet la pulo ge plan SIU ande SIU ke 2005 aningan la ke kongres atu hala bang sohut komando MLA itu memang lo lalu lawan kita promotum hari la ini dun kita tu hari lalu dapat masuk ante itu MLA tu MJ lam ke dan ke assembly long parliament long lam ke dan ke pen ajok si ilitum kisum non la potsi election ke nilitum batai ta pulo lage serious big theta nalam lage election ke theta nalam lage ok kichu hor ki jun la pen sika phalo pho alam kali lage kali malam kali lage rong asora tum anta chini nang yela so alam ke la potsi non ako nang do tutang lelo dei non dang do tutang lelo Assam government lake bamun sika solai bodi bamun sika solai amaki puthua bangai pilo
bangge la Bangladesh pen ke bang atum an 2024 mane tuning December 31 arni aprang ke bang atum an ke dak indiang bong dolong popol order pitang lelu anke ladak lak isira suri troket India sogali bongali Hindu tum Bangladesh pensi ke bang ko cekrong halatum da karbiang long duu angela tum hanon voter list along amen han up at bobodi up at lote tum karbi tum election hai unjilang ma hai unelu anki election hai unelu ange kopilo je plangian te bongali ong munak bobodi lo tengke itum Karbiang long puji pulote bang harong bong pen bang hokke brai sige do bek nangi kom se kom ong en nei kita anke non ke bang harong bong pen bang hokke brai aku salah 160,000 lak isi rasmi hokke apa lete Hindu to pandok se aku kole to apa je itu ini bang harong bong pen bang hokke bakti do Karbiang long punya masalah. Karbiang long kali lu. Mau nak CAA pula ada citizenship. Kopi memang dah. Amendment Act. La soal law pun tak. Non itu sesong ceng lo. Asam betul ceng lo. Non itu tak aku sesong kenal lah. So alam. Non itu ini pun meeting itu. Tapi kan komando di sini itu sesong ni. Dia song upaya lagi. Upaya cuma dia kibir. Kibir mata. Lagi itu banyak orang dia dulu. Lagi pergi tu. Boleh pulau. Tulis ramai hang banyak itu pisun tu kalau tahun body. Mana jadi kongkiti. Mana jadi kongkiti. Ada non kalau tulis ramai hang apa. Pisun tu tahun padu tahun itu malo kabia tu bawali deul atima bawali tu dopi dikati magala kabia tu ngenong ong ede la duk pitak lo nili iputo alam kali nili tu sia lidara tu anta ahem ke non anta mat plastar lang ahok alam mat plastar inghan menghibit ahem sai telang apen aklong ta long li jong lang non anta ande wrong aso anda la pulo atumi dighe atumi het ne itung ke dam ana tu anda la son sai se itung ke la puan natlan ko mat lo itum han na pisung ore athema la ke claim ke itum as council tu ini tum han sakori nang pi un ed get apot dia nang sakori nang pi ped get apot nang itum karbi tu ke sakori ke pi polote do clip titi nanggi pupupe sakori nanggi ni tu pan pupe karbi tu do clip titi pi apot le ni setahala plain district along ke sakori ke nanggi pu apot si arni wang hada anda ka chesong nili tum disia tum la tum pan arni wang ka cingkina setada karbi yang long ke sakori nanggi pu abinong ke nang tum ki pupe eso bang ke sakori ri lo te lak ket pinangkok titi bodi la posi nang letum sakorita hangdunde kopia posi pinang po are lage apo hom potigali la EMCM letum apo hom potigali lage la huye sakori ke lage itum karbia tom han inglong rata tom han lage ala tum alang ditum pipede la pipede penopot ladake poisa ke engkai kita niliha sonitpur nili project director na halaman suhud project director na niliphan ADC akam tanang pilhada amasi ADC akam nili cherailo amar hala suhud ADC pulo la kangwai akam komatsi LD assistant komatsi pion poma kangwai akam nang tunle klem non pu niliphan la pen ADC bang henia phan pilon itum bang at home Pahla porikha dolo karbiya doman nilithan lo son akam do nang video nang application ng video nolo porikha nang
pidun lo ke fel so ya la tu fel la amune tu mange aman neli pilo cuma thatu neli amune chini ne poisa ta hang he akur sigelang terang pubo pas teron pubo pas inti pubo pas ya la son sini lagi aman bang phok kep ra phok ani siwet neli appointment pide mahal halatum ahem tikim long lo halatum gari so chenam long lo nang litum na sakori yong se council tum son pia son te na ilitum ahem ke mat plastar ka lidet pia pot lo la hello la si lai hoi ta ilitum lai hoi si just met ka che song nang ilitum adema sakori do lo polam te itum kheti ke kiami ta aja kong do po hem ke tikim ta aja kong do po o tomar lo vapor hi te itum aja kong do po gari so ke nami ta itum aja kong do po long se sakori long lo te government na sakori ke dor moha kai ta long ve ke seta ilitum la ta ko chiri nahi aja tum ke dor moha long po long ve report bang ne horor ko tinam tu be kali kalang lagi amat japran tiki ko kya api so tum se ko so tidar ke tuklen tu yo Allah la son ke ili vive dak nang ji la hello kacerita ili tum kace king ili tum nang yela la pen idum kace song da nang yela ke nang dia son ko pima la bang ke ili tum tini pe me nang ye la non ili tum la so power project do nang ne pu ke pu ige la hello hala dak do sita ili tum phan sakori ke nang pipe den jinon ke athema direct recruitment act do direct recruitment act do an ke hala ka selam te kam ke dor sing rong hang atu bida singing leng atu rup sing teron atu lapen ke numol mumin atu lapen nondita gorlosa atu hala tum ke selam te kam ni lihala tum han lo la so ek do la so lo do nan tum assembly long punon la pa picking de don pune tum gipu amat sikilo lo numol mamena bang nang ding dun no amahala karbia MLA tu nang ding dun hai hedat bange asiki nang hoi tu ya dia bange ka peri sona faksi anta ili tu ge MLA tu lo si tu ke tim di ka peri o sa